Oh, 2, 3. Hah? Wah, tali kamarnya putus, guys. Kita sambung dulu dah. Ya, ini percobaan ketiga ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, tuh. Terus. Tuh, langsung dapat angin tuh. Mana layangannya? Alpata mau main layangan di gang sempit, guys. Kita lihat, guys. Berhasil nggak dia naikin di gang sempit, guys. Ke layangan seot ya? Ke layangan seot, guys. Seot apa itu? Seot Bandung ya? Ini Mirja udah naik ya? Ini Mirja udah naik, guys. Oh, Alpata nih gantian naik nggak? Tali kamarnya ikat dulu. Diulukin nggak? Hah? Ulukin, oke. Halo, 2, 3. Ya, gagal, guys. Tuh, kenapa itu, Al? Hah? Wah, tali kamarnya putus, guys. Kita sambung dulu dah. Sambung. Guys, kita bikin tali kamar baru, guys. Tadi putus ya, Al ya? Iya. Tali kamar baru. Nggak kuat. Nggak kuat? Iya. Udah, guys, sekarang kita ikat, guys. Kita ikat, guys. Ini sengaja pakai benang kendur semua ya, Al ya? Soalnya kalau pakai gelasan takut kena apa? Kabel nanti beler, putus, guys, kabelnya, guys. Rusak nanti. Kita pakai benang kendur aja. Percobaan kedua ya, guys. Percobaan pertama tadi ya, apa tali kamarnya putus. Ayo, Al. 1, 2, 3, go. Udah mau naik, guys. Ish. Gagal lagi, guys. Lagi. Oh, sangkut. Cobaan kedua gagal, guys. Ulukin lagi nggak? Hah? Ulukin lagi sini. Coba percobaan ketiga, guys. Mudah-mudahan berhasil naik. Ya, ini percobaan ketiga ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, tuh. Terus. Tuh, langsung dapat angin tuh. Oh, naik, guys. Naik, Al. Naik, guys. Ulur. Tuh. Kita lihat. Mana layangannya? Oh, tuh dia. Oke, guys. Wah, mantep percobaan ketiga naiknya, Al. 1 kali gagal, 2 kali gagal, ketiga berhasil. Tuh, guys. Mirja udah naik dari tadi, Mirja. Tuh, guys. Cuacanya mendung, asik banget main di depan rumah, guys. Seotnya mantep ya, Al, seotnya ya. Tuh. Coba, Al, gaya tarik, Al. Gayanya gimana gayanya, Al? Guys. Tuh, gayanya tuh, guys. Gaya tarik tuh, guys. Gaya ulur gimana, gaya ulur? Tuh, gaya ulur, guys. Gaya jepret gimana, gaya jepret? Tuh, gaya jepret, guys. Mantap, guys. Layangannya udah tinggi, guys. Layangan Alpata tuh yang atas, guys. Al, benangnya lompatin kabel aja, Al, biar nggak kena kabel. Ini kalau biar kamunya enak. Allah, kita lempar, guys, sini, guys. Tuh, 2, 3, tuh, pas. Nah, kan nggak kena kabel kan, enak tuh, langsung tuh. Guys, enak nggak kena kabel, Al. Dipanteng aja. Oke, dipanteng dah. Layangannya manteng banget ya, Al ya. Alpatanya nyampe nyantai, guys. Tuh, ikat di motor, Al. Tuh. Nah, manteng di motor, guys.
Nah, ya jangan kencang-kencang. Ya, dipanteng guys. Sampai malam mbak nih? Enggak, kirain sampai malam. Sampai malam juga bisa nih, nggak turun ya? Sampai jam 6. Ini sampai jam 6 guys. Tapi ya, pur beta dulu. Oh gitu. Terpur beta dulu gitu. Iya, terus naikin lagi. Oh naikin lagi ntar sore. Ini guys. Tangannya matang banget guys. Tuh 2 guys. Ini nyampe malam juga nggak turun nih guys. Oke guys, sampai sini dulu guys alpaka main layangan depan rumah ya guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Jangan lupa subscribe guys.